ukuthubeka kimi. Ngiyambingelela egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga bazalwane ukuthi sithole lethuba lokuthi sihlanganyele sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Yize abanye abantwana abanye abantu bangabakaNkulunkulu baseyindaweni ezithandwa yiNhliziyo yawo. Ngicela inkonzo yothando nenkonzo yokuzwana ingasuki kithi. Siyimbathe manje kuzube kusegcineni kwenkonzo ngoba singabantwana benkosi sonke. Akekho omunye ohlukile komunye, akekho omunye ongcono komunye, kodwa njengoba sinje singabantwana bendle yodwa. Akekho ongathi njengoba efikile egqoke ngendlela egqoke ngakhona bese ke eyaqhwayo. Inkonzo le yothando, inkonzo nje yomusa, inkonzo yokuthi sonke sizokhulekisana ukuthi uNkulunkulu asisize unyaka uzoqala singene ngendlela nangonyawo olufanele oludingwa ubani ubaba uNkulunkulu. Kunencwadi lapha kumaHubo ku-109 ethi insizwa izokuyihlanza kanjani indlela yayo. Sisesikhathini webhayi izinto zethu mele sizihlele siziqoqe ukuthi masiya enkosini noma siya kuNkulunkulu kube thina kuqala sizihlolile sazihlela ukuthi konke sikwenzayo kuqoqekile na, kwahlanzeka na. Akusiloku ongukuthi masiya enkosini sonke siye sihlakazekile. Sithathe zonke inkinga nabo bonke ubuthakathaka obunabo ubulethe endlini kaNkulunkulu bese kuthi okuthulile lokuthakathaka uphinde futhi wena ubuyise futhi ngokudisturbeka kwakho endlini kaNkulunkulu. Mangithi mina insizwa eyihlanza kanjani indlela yayo. Kubalulekile ukuthi upresilo kubalulekile ukuthi endleleni yakho mayikholwa hlela ukuthi okudlayo okunjani okwazi ukuthi kumukeleke na emzimbeni wakho umntana kaNkulunkulu. Kuyadleka na njengoba umntana kaNkulunkulu. Insizwa yonke noma intombi yonke noma umama wonke noma umkholi wonke kubalulekile ukuthi ayihlole ukuthi endleleni yakhe noNkulunkulu uhamba kanjani, uzihlela kanjani ukuthi indlela yakhe iqoqeke. Yiloko bazalwane ngithi ngithanda ukuveza nje ukuthi sisenkonzweni nje yothando sikhululekile sonke ukuthi sizobambisana ekutheni sikhulekisane emkhulekweni okhona la ekhaya. Ikhaya leli lezayoni zonke, ikhaya leli elikwazi ukuthi limukele wonke umuntu othi umntwana kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela ngizonikeza nje umongameli aphile abonge nje abazalwane ngendlela azobonga ngakhona. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusisa nenze kahle nonke. Amen.
egama elihle ukuthi mhlawumbe kuyokwaziwana ukuthi anduba nami ngizobeka nje izwe emfishane kodwa ngivumele nje abaholi abangenayo babe nje nezi ngihloniphe nje abaholi abangenayo babe nezi. Amen. Kukhona izwi lapha nakuSamuel elithi kungathi kungenzeke ukuthi igazi lami lize lichitheke phansi uJehova ngalezi insuku ezinjena ukuthi bamkhumbule uJehova bamfune kusenethuba. Nathi siyabonga kakhulu esuliphethe, siyabonga ukuthi sibe khona solalela inkonzo ngokusa kwenkosi. Amen. Sabona nje ukuthi kubalekile ukuthi sizidle kaJehova, sizombonga uJehova. Amen. Akukho kubalekile esilethile kodwa nje uzobonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi uNkulunkulu usigcinile kwaze kwaba la. Sibonge bonke abazalwane abakhona. Kuhle bazalwane ukuthi noma kuyisikhathi sokujabula. Amen.
kodwa uNkulunkulu empilweni zethu singamlibali. Amen. Mawufunda incwadi yabase-Efesu 4 uqala phana verse 22 ya ku-30 ikhuluma ngokulahla umzimba omdala. Amen bazalwane, ngoba isikhathi nesikhathi uma ngabe sikholwa njengenyoka kufanele ukuthi siwulahle umzimba omdala. Uma ngabe silo mzimba esikuwo njengoba ngimile ngalo mzimba wona kahle kahle awuvumi. Amen. Kodwa engomlethile ngilethelwa ngaphakathi. Amen bazalwane, ngoba ngiyaphila emoyeni noma inyama engavumi. Amen. Kodwa kubalulekile ukuthi ngize endlini kaJehova. Uma ngabe sifikile endlini kaJehova siwulahle umzimba omdala. Amen. Ngoba le mzimba esiphila kuyo manje akusiyo le mzimba esizalwe nayo. Amen. Uma ngabe sikhuleka siphila zikhona izinto noma umunye umzimba esiwutholayo. Zikhona izinto ezenzakalayo empilweni zethu. Mhlawumbe umunye umuntu uba namaqhubu. Amen. Omunye benolaka, omunye benenhlebo. Amen. Kodwa kubalulekile ukuthi uma sifike endlini kaJehova lo mzimba omdala siwulahle. Amen bazalwane, bese ke sithatha umzimba omusha. Amen. Manje njengoba singena onyakeni omusha angathi uNkulunkulu engasiza bazalwane. Okudala kwedlule bazalwane. Sokhona ukuthi siqhubekele phambili ngoba uma ngabe ngadlula okudala sizoba nzima ukuthi siqhubekele phambili. Amen bazalwane. Ila manje nje ngibingelela ngawo bazalwane ukuthi uNkulunkulu engathi angasiza unyaka osaqala konke kuhambe kahle empilweni zethu, konke sikudingayo uNkulunkulu asinikeze khona. Amen bazalwane, ngoba empilweni sikhona izinto esisikhulekelayo. Amen bazalwane. Kodwa uNkulunkulu usinikeza lezi esisidingayo. Hayi sisikhulekelayo ngoba uma ngabe ngangale sisikhulekelayo ngabe sonke vele sinama aeroplane. Amen. Kodwa uNkulunkulu ubheka isidingo. So ukuthi njengoba ukukhuleka kahle kahle kulezi zinto ezikhulekelayo kuphi kahle kahle ukudingayo. Bese akunikeza lokho okudingayo ngoba uNkulunkulu mangasinika lokho sikufunayo. Nokubulala umuntu uyambulala umuntu wena udinge nje noma ufuna nje ukubulala umuntu. Amen. Kodwa uNkulunkulu usinikeza lokho okuyizidingo zethu. Amen. Manje ngathi uNkulunkulu engasiza bazalwane lokho esidingayo empilweni uNkulunkulu asibe khona. Inkosi ithele umusa. Amen. Engakhathazeki ngalutho. Amen. Kodwa izicelo zenu mazaziwe uJehova ngokukhuleka, ngokunyusa nangokucela. Imethod nje elula singayisebenzisa masifuna ukuthi kusheshe kufike la siyakhona. Amen. Ngiyababingelela abahlonishwa bonke egameni likaJesu. Ngokukhethekile ngibingelela umgconsha kaThixo, ubaba wethu, ubaba wenkosi. Ngithi wangazathi uNkulunkulu angagcwalisa ngomoya kaNkulunkulu. Sebeshila abaholi bathi into ebalulekile esidingayo lo musa kaNkulunkulu. Awutholwanga ngendlela eningi bazalwane, uthola ngokuthi uye kuye mawufuna bese uyacela ngokukhuleka nangokunxusa ukuthi uNkulunkulu ngiboleke lokhu nalokhu. Sishilo umuntu kwangazathi uNkulunkulu konke sikucelayo ngasinika bona kuphinda phindwe ngokuzithoba nangokuzehlisa. uNkulunkulu abusise kuze. Amen. Isikhathi sona sisambe kakhulu kodwa akukho la sijahe khona. Lokho sizokwenza ngokusilinganisa uNkulunkulu asinika sona. Kodwa lithi wenzele konke ngokwesilinganiso senu ngoba izilinganiso zethu asifanani. Kodwa kwethu nginganga sana. Ngabe siyathanda singathandi ukukholwa wethu akulingani. Omunye ugcina la, omunye ugcina la, omunye ugcina la. Kodwa konke kungukholwa. Siyabonga kakhulu-ke bazalwane bonke nje abazalwane. Baholi, onobala, abashumayeli, abavangeli.
abishophi o-archbishophi siyababingelela ngegama lenkosi yethu uJesu. Labona omama siyababingelela. Akukho esinako izwi nje elifishane engifuna ukuya kulo nami ngiyenze ukuthi nje ngithi khona abanye abazalwane abangagcokanga bethi bathi beze enkonzweni manje ngabona ukuthi mhlawumbe bebeyazi ukuthi ngithatha bathi ngibone iposter ethi so bacabanga ukuthi mhlawumbe ngi-revival kodwa-ke konke lokho kuluhlelo lwaNkulunkulu. Kuluhlelo lwaNkulunkulu. Ngicela nje bakubatha lawo mavesi encwadini kaLuka lawo akhuluma ngalesi sikhathi esenzeka esaphoqa ukuthi noJoseph siyamthinta leso sikhathi. Ungibeke nje leyo ncwadi nami angizufakaza kakhulu ngizothi nje bese singathi siyakhona siqonda straight la siyakhona.
anguthi sokuba kubalwe izwe lonke. Verse 2. Lokhu kubalwa kokuqala kwenziwa uKhoneliyo engumbusi waseSiriya. Verse 3. Bonke baya kubalwa yilowo nalowo emzini wakubo. Verse 4. Naye uJoseph wakhuphuka ephuma eGalile emzini waseNazaretha waye eJudiya emzini kaDavide othiwa eBhethlehema ngokuba wayengowendlu nozalo lukaDavide. Verse 5. Ukuyobalwa kanye noMaria owayemiselwe ukuba abe ngumkakhe ekhulelwe. 6. Kwathi-ke bese lapho zaphela izinsuku zokuba abelethe. Verse 7. Wazibula ngendodane embesa wayilalisa emkhombeni ngokuba bantula indawo endlini yezihambi. Verse 8. Kwakukhona abelusi kulelozwe babehlezi endle belinda umhlambi wabo ebusuku. Verse 9. Ingelosi yenkosi yema phambi kwabo, inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxa zonke besaba ngokwesaba okukhulu. Verse 10. Ingelosi yathi kubo, ningesabi, ngokuba bhekani nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzakuba kubantu bonke. Thokoza wami nakukuthokoza, thokoza wami abo babantu ukuthokoza kwami kuyakuba kubantu bonke. Kahle kahle lengoma ithi ukuthokoza kwami ayithi ukuthokoza wethina senza ukuthi belula sithi uyobonga abantu bonke, kodwa kahle ingilozi mayifika kubo ithi namhlanje ngilethe indaba ezimnandi. Ithi namhlanje ukuthokoza kuyokuba ukubonga, ukuthokoza kuyokuba khona bonke abantu abakhona. Yonke le ndaba engithanda ukuthi ngiyiveze kubazalwane ukuthi uma sikuJesu sithokoza. Uma nje sikuJesu sinokuthokoza. Uma nje sikuJesu sinokuthokoza. Ngalalela okuyimzolwane ethi akasalishumayela ivangeli lokuthi uJesu uzele. Wakho uJesu wazala. Kodwa ke yena uyafuna ukuthi ngelanga lakhe lokuzala uthiwe happy birthday. Ujajule. Kangakanani lo wasinikeza ukuthokoza. Sohlala kanjani singathokoza? Alo wasinikeza ukuthokoza. Alelilanga le safike la ukuthokoza emsini. Sengishendile kakhulu. Kufanele ukuthi sithokoze. Ukuthokoza kwafika kubo bonke abantu ngalezo zikhathi. Isizwe sasesihamba isikhathi eside singenakuthokoza. Kukubi kuduma. Inkosi yayibusa ngaleso sikhathi kwakunguHerod. Waseshaya umthetho wamaRoma njengoba sekhulunywa ngoSiza nje. USiza nguye amaRoma esekhipha umthetho ngoba yiwo futhi ayethelisa abaJuda ethatha intelo, yiwo futhi ababeka umthetho ukuthi ngesikhathi esukuthi abantu abahambe bayobala. Benzelani ukuthi uzokwazi ukuthi lo wala neTax izokwazi ukuthi imali iqoqeke kahle, ukuthi imali abafanele bathele intelo izoba kangakanani.
shuthi babedila ukuthi lento kuthiwa istate sesezwe ukuthi abantu bangakanani emhlabeni and then sibheke inhlelo engakanani abantu bala bazothela inhlelo engakanani kodwa ke ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi esibi ebantwini kodwa ke egcineni mayiphuma eGalile eNazaretha uJosefa ngoba uJosefa phela ngokwendabuko noma ngokwenzalo usemzini noma blood type ekaDavide leyo nto leyo usethatha nomakoti wakhe uyakubo njengoba kukusasa nje angiye kwini kodwa mfanele yithi wonkosi mangabe abekho abayithi labe nabendlini hayi ufike kwina ngale kodwa izwi leli aliqali laqala emsebenzini ukuthi indoda yoshiya uyise nomini namathela namanje uDavide uthatha umkakhe uMaria bayahamba baya kuboka eJudiya kuboka Josefa abayi kubana usuka la uyahamba bayo ezweni lakubo lami inkonde ekhona ke bazalwane ukuthini ke ake kupheleke lokho kokuthi ke sibame inkolo bengazi ukuthi omunye inkolo yayiona eyakhe lensindisa siye yakho kodwa lokuthokoza okwabo bonke abantu mina ngizwa khona bayikhuluma bengazi ukuthi bona bangcono kunabanye lensindiso kodwa kahle basizwa namhlanje inkazimulo yathi lokuthokoza okwethu sonke lokuthokoza akusiko kwabani akusiko kwaJaza akusiko okwaKhumalo akusiko okwankosi kodwa lokuthokoza okwabo bonke abantu namhlanje ngithuleze indaba eziningi ukuthi nizalelwe manje indodana lithi iBhayibheli sasifika ke isikhathi lithi iBhayibheli bathatha abantu kazana ababelusa inkomo wasetshenziswa bona abantu kazana ababegcwele utshani bathathwa bona bathiwa nina-ke hambani-ke nina nolanda inkazimulo ezonihola elikhombisa indlela eyalapho ukuthi ukuthokoza kukuphi la kukhona bathi uNkulunkulu angasibusisa bazalwane bese kuthi egcineni sikuthole bonke inhlaka nemura negolide sikuthole bonke yabona masesithole lokuthokoza inhlaka nemura negolide bonke lokusibe nabo singasweli uma sisendlini sizoba nakho konke inhlaka nemura ngisho negolide ibhala njengoba kwasho 28 uDuteronomy ukuthi siyobusiswa emndeneni nasephumeni uma nje phela sisendlini kaNkulunkulu nathi uma sikuJesu konke siyothola ngegama lenkosi ethu uJesu bazalwane nami angishumayeli kodwa bengisho ukuthi umthetho khona sihlangane ngalezi ndaba ezimnandi sihlangene ngalezi ndaba ezimnandi ezokwenza ukuthi noma ngabe umuntu inhliziyo yakhe ingekho mnandi kodwa okunye sihlangananga bazalwane okunye asihlangananga ngakho sihlangane nje ngalezi ndaba ezimnandi okunye yabona kahle ngokuhlukana noma ngokomdabu siyehlukana ukuthi lowo wakuphi kodwa namhlanje izindaba ezinhle zizongena kubo bonke abantu angikhathalekile ukuthi lolu buya kwaJudiya lolu buya kodwa lezindaba izindaba zabo bonke abantu namhlanje so lendaba lena bazalwane yethu sonke njengoba sizokhuleka namhlanje sizocela uNkulunkulu ukuthi sonke engithanda ukusho ukuthi sila emzini waseKristiyana lezi ndaba sizisi naseseza seKristiyana iningi
lezi ndaba lezi ezabo bonke abantu bakaNkulunkulu. Lezi ndaba kusezaseChristian lezi. Lana nje ukuthi ngoba nako ibhesi yale ndawo yindawo yokuthi nje sithole indawo yokuthi sizokhulekela la. Kube singana indawo mhlawumbe ngabe sikwesinye isikolo lapho sizokwazi ukuthi sikhulekele khona. Kodwa kusho ukuthi ikuphi iseChristi le ndaba yale yeChristian yeChristian bazalwane eyethu nje sonke ukuthi sizocela sibonge uNkulunkulu ukusigcina uJanuwari kuze ngoDisemba. Namhlanje uDisemba abantu hayi ukuthi nje basila sinayo imali enkulu yokuhlala emakhaya. Sibonge. Sinayo imali. Kodwa sikhethe nje ukuthi sizobonga uNkulunkulu basala. Ngoba fanele sibonge uNkulunkulu. Singathatha wonke amafoni aseswayo sasemakhaya. Siyobonga emakhaya. Siyobonga emsamo sikhohle uNkulunkulu. NgoJanuwari sibuya khona la futhi sithi sizomcela uNkulunkulu. Kodwa mase sibonga kwenye indawo. Asibonge kuphi uNkulunkulu. Kodwa ke uNkulunkulu mase sidilivele fanele sibe sizobonga kubani uNkulunkulu bazalwane. Ngithi nami ngegama elihle kaNkulunkulu uNkulunkulu akabe kahle bazalwane bonke. Ngiyethemba ukuthi siyokhuleka kahle akukho kuyosivimba uma phela nje beshilo uvuyo wathi kwesinye isikhathi uyezwa masukhulile ukuthi maqala kuba sebusuku umzimba ufuna ukuyolala. Ngithi masukhula uyazizwa ukuthi usenyaka yezwa ukuthi maseqala kuba mnyama lo mzimba sokufuna ukwenza njani ukuthi kulala. Ingakho nami sengathi sengiyayixwaya izinto zasebusuku. Kodwa nami nomzimba wami ufuna khona lokho ukuthi ngiphumule ebusuku. So bazalwane umoya wona uyavuka. Nyama vele izolokhu yenza kanje ngoba iphambana nohlelo lonke bazalwane. Kodwa uNkulunkulu akasibusise. Siyacela ke baba wethu uZakwe hayi umfana wakaZakwe asihlabelelele uNhlanhla bese sihloma ikhali zethu bazalwane makuhle mangabasakho.
Amen.